The SIOC Community Development Trust, better known as SIOC CDT, today celebrated its 20th anniversary, sharing its achievements and impact over the past 2 decades with a small group of stakeholders. However, fewer than 1% of the broader Tsantsabani community attended the event. In her address, Tsantsabani Mayor Councillor Helena Inglis expressed her disappointment at the poor turnout of local residents. While congratulating the Trust on reaching its 20-year milestone and acknowledging its contribution to community development, she stressed that the time has come to place greater emphasis on sustainable development initiatives for the people of Tsantsabani. According to English, Tsantsabani needs more long-term investments that stimulate economic growth, strengthen small businesses, and create lasting employment opportunities for local residents. Gabby van der Merwe reports. Today, SIOC CDT celebrates their 20th anniversary, and Tsantsabani Municipality is the host. Let's hear from the head stakeholder relations. What is their expectations of today's event? Good morning to the listeners of Horizon Media. My name is Shimi Machomo. I'm the head of stakeholder relations at SIOC CDT. Today we are in Tsantsabani hosting our annual roadshows. The roadshows is a platform that we use to engage with our communities, to communicate with them our plans, to talk about the impact that we have delivered over the past periods. But also this year our roadshow coincides with the celebration of our 20th anniversary. So we thought we should bring the anniversary to the people because this celebration belongs to the people. The Trust would not have been here if it wasn't for the collaboration we've had with the people, the partnership that we've had with our communities, and delivering impact to these communities has been the center of the work we've been doing for the past 20 years. So today we are bringing that message to the community of Tsantsabani and the neighboring locations such as Janhaven, Skifontein, Groenwater and Postdien. All of them, we are bringing them here to come and have a conversation with them. What we are expecting really today is for us to share the message of 20 years of our anniversary, but also to share the story of the impact we have delivered over 20 years, and also to appreciate the collaboration and partnership we've had with the communities. Further than that, we are expecting community members to engage us. We are expecting robust engagements about what we've done. People need to tell us how SIOC CDT has impacted their lives and how they expect SIOC CDT to carry itself moving forward, what type of programs they want to see unfolding, and how we could better our work in the community. So that's really our expectations for today. Thank you. Horizon Media gesels vandag ook met Merlin Willemse, die nuut verkose raadslid van Rise Tsantsabani Communities. Sy verteenwoordig die Janhaven gemeenskap en ook wijk 3 in Postdien. Kom ons hoor by haar wat SIOC sover gebring het na die Janhaven gemeenskap. Goeiemôre, dankie vir die geleentheid. Ek kan op hierdie stadium van die geveg kan ek ongelukkig niks goed praat in terme van wat die SIOC Trust vir ons gedoen het. Ons is so 22 kilometers is ons uit die dorp, uit die groot dorp van Bosmansberg. En sedert die bestaan van ons dorp Janhaven tot op hede, van SIOC se kant af, ons almal weet 3% van hulle se opbrengs moet hulle terugploeg in die gemeenskap in. En ons is ongelukkig een van die gemeenskappe wat dan vergete gekom word het by enige ontwikkeling, soveel so dat geen projekte kom Janhaven toe nie. Geen van ons jong mense kry werk nie, die werkloosheid escalate, wat dan ook veroorsaak dat ons kinders verval in drugs en al hierdie tipe van goederse, en ons kry net hulp van nêrens af en dit is net vir my soms steeds ironies dat by sulke geleenthede soos vandag nooi hulle die gemeenskappe om te kom
terugvoering gee aan ons, watte terugvoering, want soos ons hier staan vanmiddag en ek verteenwoordig my gemeenskap, ek verteenwoordig vir wijk 3 in Bosmansburg, kan ek sê, tot op hede geen hulp van hulle af nie. So, ek sal baie graag wil 'n versoek aan SAYOK rig, aan hulle se trust, die community trust van SAYOK, dat hulle sal moet terugkom en kom kyk na die ontwikkeling van ons gemeenskappe en nie net kom beloof en aan ons absoluut niks doen nie. En ek staan absoluut as 'n leier van die gemeenskap en ek staan omdat ons gemeenskappe op my hart lê en ek sien die vooruitgang het gevervaag oor die tyd. So ons staan in hierdie nuwe dispensasie wat vir ons hier voor lê in terme van die 4de November wanneer ons weer vir die local elections gaan. Asseblief gemeenskappe, laat ons regdenkend dink en dat ons stem hierdie keer vir verandering en dit is hoekom ons as Genhaven saam staan hierdie keer en ons voel ons staan by die RTC by Rystandsebane en ek verteenwoordig hulle heel hartig en met baie trots sien ek uit vir verandering wat gaan kom en ek hoop SAYOK sal on board kom as 'n geheel, as 'n entity. Baie dankie. While we celebrate these achievements, we must also reflect honestly on the challenges that still confront the broader Zanzibar. Zanzibar continues to experience high levels of youth unemployment, poverty and inequality. Many young people possess talent and determination but lack access to employment opportunities. The SAYOK Community Development Trust says it invested 14 million during the first half of 2026, with 70% of the spending benefiting local suppliers and service providers. Community members, however, call for Tsantsabane-based success stories instead of projects from other municipalities where the trust operates. SAYOK is not doing enough for us as a community, and I feel like we need to tap more into realistic things that the community actually needs. And when it comes to the issues of the SMMEs, we must be asked what would we like, then it must be acted upon that. Because this thing of SAYOK going and doing its own thing is the reason why we are always in clashes with them. Because what is on their paper is not what the community needs on the ground. So I'm saying, let there be a relationship and an alignment between what the community needs and what SAYOK is implementing. I'm sitting here with a bottle of water. This is bottled water that this was part of Anglo's job acceleration program, right? But we will still see either Anglo or SAYOK, whenever there's events, and they go and source some other different kind of product. So what's happening is they're not getting their return in investment. The trust also recently issued a media statement acknowledging challenges facing its Godiso Enterprise Development Program after several participating SMMEs did not benefit as intended. After representatives of the trust presented their achievements over the past 20 years, the floor was opened for questions from the audience. The dominant message to the SAYOK Community Development Trust was loud and clear. The community of Genhaven, Skyfontein, Groenwater, Maramani and the rest of Tsantsabane want sustainable development projects that create lasting opportunities rather than once-off handouts and short-term assistance programs. En nou nuus uit Namakoland. Die invloed van sosiale media is die afgelope tyd weer eens beklemtoon nadat 'n man in 'n TikTok video sy gruwe teen die Suid-Afrikaanse Polisiediens in Namakoland openbaar gemaak het. 'n Maatskappy het daarna namens 'n familie van Springbok 'n mediaverklaring uitgereik waarin gevra word vir aanspreeklikheid, geregtigheid en dringende vordering met ondersoeke na beweerde menseregte skendings deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens.
Volgens die organisasie wag die geaffekteerde familie steeds op betekenisvolle terugvoer oor verskeie klagtes en versoek hulle dat die sake onafhanklik en sonder onnodige vertragings afgehandel word. Ek is Chantel Reis van Compliance Pros. Dis is my kollega Wama Swarts. Ons is 'n human resource consultancy maatskappy. Ons het betrokke geraak by 'n kliënt van die Edwards familie in Nabawe. Hierdie mense het 'n probleem gehad waarvan hulle uitgereik het vir hulp na die polisie en alle deure was vir hulle toegemaak. Selfs het die Samuels, die kliënt, meneer Samuels Edwards uitgereik op TikTok vir hulp, waarvan ek op die video afgekom het en my kontakdetails vandag gelos het en gesê hy kan my enige tyd kontak, ek wil graag sy storie hoor. En hy het die storie vir my vertel en dis hoe ek later van tyd betrokke geraak het, briewe geskryf na die stasiekommissaris in Nabawe en ek het tot op hierdie uur toe aan. Ons is 'n maatskappy wat uitreik van mense wat nie vir hulself kan beskerm as hulle beskerming nodig het nie. Selfs is ons ook daar vir mense se regte wat moet geken word en gerespekteer word, sowel as die kinders en elderly people. Goeienaand, ek is Samuel Edwards. Ek en my familie word in die jare gehuis deur die Nabawe polisiestasie en Springbok polisiestasie se polisie en ons kla vir hulle aan, ons gaan maak sake teen hulle, soos by Nabawe polisiestasie en die iPad, en dan sê hulle vir ons dat hulle gaan nie ons sake vat nie, want hulle stel nie belang in ons nie. So ek het toe besluit, ek gaan na social media toe, en ek gaan op TikTok, en ek het op TikTok het ek gaan hulp gevra vir my. En dit is waar Chantel Reis en haar kollega my raak gesien het, as hulle se organisasie, as compliance pro, het hulle vir my raak gesien, en dit is waar hulle vir my hulp aangebied het. So ek sê net vir Chantel en haar kollega, baie dankie vir hulle se hulp wat hulle my tot sover aangebied het, baie dankie. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens se provinsiale kantoor in die Noord-Kaap het per e-pos aan Horizon Media bevestig alle beweringe van wangedrag word ernstig opgeneem en volgens die voorgeskrewe prosesse ondersoek. Die polisie beklemtoon dat geen verdere besonderhede bekend gemaak kan word terwyl ondersoeke aan die gang is nie en dat alle beweringe eers deur die toepaslike ondersoek of hofprosesse getoets moet word. Hierdie saak beklemtoon weer eens die invloed van sosiale media om openbare aandag op gemeenskapskwessies te vestig, terwyl dit ook dien as 'n herinnering dat die optrede van veral polisielede aan diens voortdurend onder die openbare toesig is. Intussen wag die Edwards familie steeds op antwoorde.